大家平安，大家拜督创干jam naman na makayachina na sulibat. Saka tutswa kajam jaman aurita supui na kainua cemas imazai toa Isaya a suratan imazai toa wenema puru katu jiro akayam imazai toa tapuru katu lima karam patu tapuru katu shiva karam amasanita limazai toa wenema puru katu sepatia kayam imazai toa ita karam patu tapuru katu dosa karam。以赛亚书63章15节到19节，64章1节到12节。Cemas, kipari kuji yamen na kemasi cari babau. Kipari saketi yamen a kemasi toa na masamparava sa katiriguan aso kakaizuanan. Izainuanga aso pisur. Izainuanga aso kiliva kaso sarsedan ta nuamen. Ula ini ka menaso pinasulivayan. Tisunya kamasun. Anya svarita nati yapurahan ati Yakubu. Ini aka mena ini sasusuan. Lakwa cemas. Tisunya kamasun na kemasi sicuayan. Apa tetucu. Autisun mavananya kaki elingan. Cemas, aku su paki sasajai namen tuasu jaran. Aku su pasa rengan amen tuanya kudusuran. Sa ini kamena paalai tanusun. Ulasuna semucikir tuasu baru. Amasa mavanazwa marka kiskau-kau na sakamaya tanusuna tsau-tsau. Katwazwa marka tsau-tsau wa namasan nisun sakamaya a kemasi patagil apati tutsu. Tiamen mavana na machinki ya supiniri a ta'ala-alam. Vinira damen na pasa tuazuma nuania ala a tsua-tsua ya pagalu. Sa likuyai niya maju wa namasamparava sa su kakaizuanan. Asu sikirarengan dan wamen namaya toa inianan kasu na kisam a rurasurasu dan wamen. Namaya toa inianan kamen nasu pilien na seman nisu na ta'ala-alam. Cemas, aku ini kasu berilatsen na karbarvan. Sasu letekuwa sema katsawan. No patsu na gado dan sum ki margereg tua rekutan. Uri margereg tia maju wa maru zalu manga a minatu-natu tua mi reng-reng-reng za sapui. Kelu sasu papatsuni tua su pisura markasu ala. Ula mi ger-ger toa rekutan na ala-ala nga ite ayaw ta nusun. Kasitsoyan na letekusu na sama katsawan. Sasu kipu sensengan. Toa na riminku ta kinudan na inika na makinemnem. A marka gado no patsum ta nusum. Margereg toa rekutan. Nekana no tsau-tsawa na patsung na nga a na serandanga tua izwa zuma no semasa na patari ta nusun. Nekana no semasa zuma a na ki pu sensengan tua na semina mali ya kinudan na masa mawa na zwa marka na ki susu te maju wa tsau-tsau. So kinareva azwa marka kipu sensengan tuan nangwangwa saka inika na demaunda o tuan su turu wa tsau-tsau na kemina mali sun tan wamen lakwa kamaya namen na sepasari-sari sakamaya kumali ta na remineku carawa sasu kina mali kamaya namen na pasari-sari tua mana
si pasaliu-saliu nua caw-cawa kemasi si cuayan. Na sepasaliu amen amapulat kumali azwa tala nangwaan tua nia kinudan amaro mavananga zwa kava a ila-ilang saka na makuya uta. Aichua tiamen maru mavananga menazwa na maraisa asau noa kasiwa sivari-vari a papavada-vadaya masania pasaliu-saliu. Nekano caw-cawa inuri-nuri ya pasata nusun no kieli-eling ta nusun ini kamen nasu semumavan su sinuran amena masa nia pasaliu-saliu. Cemas tisun nia kamasun maru mavananga menazwa bene au tisun maru mavananga zwa roka sen tua dirung tisun na masen a mati dan wamen. Ula ini kasuna keminamalia rawa sedan wamen. Ula ini kasuna pati pararauta kipa ene tuania pasaliu-saliu. Sasusan alai amen. Su pinili amen na seman nisu na ta'ala-alan. Saka ula menasu kina salimishim. Nama samparawa sasu inalan isyung. Na mara semeranga a Yerusalem na marevulanga sa kauri azwa dala masam parawatan saka dala nangwangwaan na suuma a mavana tataluzwan noa nia sevalita na semenaya zemenger dan nusun linamanga a kemaparak au ania kinatinglayan na marka kakaupuan rinevulanga a penulata kemaparak. Semas aki inika na saitua sebarung tua patarai cua penulat. Semas aki inika suna uri kipu sensengan tua panema asasu pasilingi amen. Ini anga kamen na uri temzem taicua si selapai aicu kainua cemas satu suaka jam-jaman asini pupatarwan tanuten wo si ni tu ni si tau jiang maroma vananga menazwa bene autisum maroma vananga zwa roka sen tua idung tua dirung tisu na nama sen a mati dan wamen maru mavananga menazwa bene autisum maru mavananga zwa roka sen tua dirung tisu na nama sen a mati dan wamen ayat tu soka zaman-zaman asini pupatarwan dan uken sa aiswa sini pupatarwan dan uken nasanana nama pajangar imazai tua unema puru kato sepacakayan imazai tua arwa karam patu shiva karam cemas tisunania kamasun maro mavananga menazwa bene au tisum maro mavananga zwa roka sen tua dirung tisunana masensenga mati dan wamen ula ini kasuna keminamalia rawa sedan wamen ula ini kasuna pati pararauta kipa enet tuania pasaliu-saliu sasusan alai amen so pinili amen na seman nisu na ta'ala-alan saka ula menasu kinasa limishim ayaya pasemarau tu saka zaman-zaman dan cinta asina apuru tu saka zaman-zaman sa aichua cemas na pakelang tu aichua sa sekolah na tiyelimi ibu amia tutu 你们在我手中就像粘土在陶匠手中无论什么时候我先不要铲除
破坏或摧毁一个国家，如果那国家离弃罪恶，我就回心转意，不降灾难。耶利米书18章6到8节。不论以赛亚的祷告或耶利米领受的启示，都让我们明白，我们是上主所造，应当谦卑在他面前，记住他的教诲，远离罪恶，他必回心转意，悦纳我们的善行。Sinaya tu suaka zaman-zaman asini para loyang ata pasamarao tanuten sakala tina kemelang kilarai tu amana sini turu sini pada dekat tenua sama tanutin satu suaka zaman-zaman sini pakini menemen tanutin 我曾有过与上帝疏离，似乎祷告未获垂听的境遇吗？原因是什么？后来改变的原因是什么？Sinaya tu suaka zaman-zaman aruja gigaluwi na kinumnem sakala tinana gemalo kinumnem tu amana sini pakini menemen tanutin saka kainuli 创造万灵，塑造万物，怜悯救赎万民的上主，感谢你永恒不离弃的慈爱，恳求你使我谦卑悔改，时常更新心智，求你引领我，使我不至于随心所欲，不知悔改，使我能谦卑知道自身的卑微与你的伟大，让我能成为柔软好塑形的泥土，为主所用。Anak mati tuai kacawan ania kamai dari babau marvamen tanusun mali-mali asu salselam ana pasilin tuai made kacawana timai manga temas marvamen tuamana poro tanga su kakilibakan tanuamen kiaungamen asu salselam Arina make menana kiumal sana make menamite tekuan ana make mena benauan tuanya kini meneman tuanya binarungan sasu tiaki namen arina make menana ini kana mahasiswa tuanya kiparengan aramain tuanya warung saika mena kemenanga kiumal sakarina make mena mahasiswa mite tekuan na kemelan tuan Kisuna nak mati madai kacawan. Sakara nama kaya menana papuliku dan suna para orang. Sakana rui nama kaya menana masan naki paleraing anamasan nangwangwa beni ayakan naki aung. Saka mali-mali. Rui nama siswa tuanya minta tekuan. Sakana nama kaya menana masan sa sekaulan. Sakana nama kaya menana aso ginaugau. Aso sisukau dan wamen rui nama kaya ni asyikama kaya. Mahasiswa tu amana su inatian makai mana kiparai sakabeka mana kiskaul kipusensengan tu amana asu sensengan ayakan ki aung saka mali-mali ayakan inuri pakata sungadan di Yesus Kristus amen. Mali-mali tu saka jaman nama kaitina na misa silam sumupu kilaroi tu kainua semas sakala tinana pa tu amana sini pada zekat tu saka zaman-zaman amana sina apuru 我是泥土你是陶匠 ayaya pasamarau janjin tu saka zaman-zaman latapina saja pasusui sakana makarba atia semas saikana pasamarau saka parama kenujua ini kana maluma aku sini supu kina salisianan Laman na pazakata nga mapulat ayakan na pasamarao saka mali-mali latina na kisamulamula latina na pichu-pichur ta inulinuri akipaparang ato tiat semas ayakan na pasamarao saka mali-mali latina na suliva tutswa ta kani adawan taja ping an